ai le pathianin dam nei pevin toni he tarik som ni legit alha lakhat kumsang ni le som ni li ni khohin panel kel central kai thilman bia lainat pi na hu hing kem kan bolun tuni ni li chan na achai na hitan tuni yang pathianin phat kilem khadai gon pe kitwin laya ka ko ma hong to iso pi pau to ki holim thei dinga pathian phat phai pe jewin pathian thangwan man lang tunia ka hong ki holim non dingai le tu lai ta society wa khamna thei ade sana drug sung chang hi kan se hon de hi in lunglut ta sateng angai ho ringa jong phat chom na thei ta thu cheng tampi hungjaw dai je na bula ko na chai ge lunglut ta nei na vet pe di win pakai minin tim na kan ne ju na he ai le tu hin keulim na pan hitin tunia ikeulim pi di pau hi ken jong amin ka nai pun seteng le hc panel kel center la hi ipipen ato ham ti jong ka he pun ma pen ten ma self introduction changki pun do na in nei pi wintin amin to kho to ting le gol hlangham upa ham ti chu ama ki pun do na khat anangai ma pen uite cái mình ấy thì ngâm lùn này ngâm lùn vài pe bản tính là ngô lăng cái hin bản tính là cái ông nisa cái này hin cũng 25 cũng xong như là ngã 1996 94 họ đúng không cái này bản này bản tính là cũng xong như là ngã lăng họ cái này hin bản tính chia chú ola có ngộ thì tôi cover cái chuyện này cũng gục vào tập ngay tan và tiếng là tu tuổi bên này là counseling counselor à có mình cái bao mình kum som ni le nga nati ta kum som ni la nga kham na thei to hin khu anaman khom nung sanga pathi ni hin khu dam na pia a hin khuan ki sim phanin tu hin elai panel kel central muna hi council la hung pang thi hi in midang te ama hin khwa ko na hil thei seteng le til kho thei dinga pathinin a hin khu kile do sa jin pathin thangwa ne pevin ai le panel kel central la hi council na hi na hi chi lai muna imit so hi itabanga counseling na pg ham 12 steps program hi ka chi pi hin about le amo counseling ka piece ke use ilo in ke dong ka pat chom pi na ande se about thing the kema application a ki pat about thing le ken ka to a ki pat kam thei kong po na ki pat iti pathina ka ki til khowam na ka ki til kho dan ho about thing le nisia ema ki het chin na 12 steps di ma self study a hin about thing le ema hat lo na ki het na aban tin le ichi I hat lo na chu pathin ni mana aban til pathin ai ki til kho a iti kham thia ki pat chu ya kham thia ki pat safe ta te diam na iti pa chu he 12 steps ki ti na kham na thei drugs kham na thei a ko na hi iti ki hu do thei diam ki safe to thei diam ti chu do teng le ei pawa kalbi som lani hilchin na azo teng la in nei pe diwa in chi masangin chi hilchin na ain nei masangin ama kum som ni langa khamna thean bol zonung sanga akisim phatdan lagaw hin khu nong kisim phatdan them khat nan sei theidam lagaw lam na te samani na ei kum som ni langa hol tabang kham thei ka hung nge sungin rehab ho dong chu avela kong du in na ban tin le avela dong kong ping thain ai wanga chu chi sol chi put na ai wanga chu ipya pati na ipya mi khen khat chu aga pat pin thaule angol pa yeng thei jong om na ai wanga ke wang chu chola khat ka hi lo ja chu ke ipya sort ta lurin na pathina ki pat ki het chit na ti ho jong chu kana nei thoin ai wan tin le kem ki zau ti ho jong kana nei thoin na ai wanga chu
a pe ra chu direct a chu king all zo ji lo I kham thei du chat na chu le na hi ja chu na aban ting le I ha kham thei ho jong chu ki chai na langa chu ngol di jong chu ka tha hong se ta ya ji chu te ball be di jong kang ap chat lo ngol di jong kang ap chat lo I cho ta bang din mu na chu ko pe na wa ola chu pathin in lamping hon pia ban tin le rehab a tua 12 steps ki ti pa hi kong ki to pi ha na pastor ras ki din tin ama counseling class a ki pat na kong her kha in tin cha chu hi cha ki pat chu ipa all rehab ho dum kong uma ban tin le ama class ho kong ngaya ki pat chu ke hin ko chu to anaki to in tin a ji chu alvei le kham te en ngol di ki go ji in tin e ma ha na ai wa chu ai the lo dan chu ai ngol sa te chu pathin bo hin na aban le kha vi le ai ha na he na ho zong anaki song kha ji na kham te bol mi chu chu ki ji ate en ki bol te di ti pa oi wa chu 12 steps si atam zo ei ka hin ko pa chu pathin ko ma pe do in katin pathin ki pui sai nge ti pa chu ya tam zo na aban tin ke ma weakness ki na ke chu powerless ka hi ti pa chu ke ma ha na kham te ka zo the hi poi ti pa chu ye chet na pa ho ki pau min hei le panel kel center la council na nan to na counseling nan bol na he kham na chei bol mi ho hi atam zo alang pia hi ipia ko na hi chi kham na chei ai hung lu nei dem ti them khat nan sei thei dem ai ki ma he da na chuna atam zo kham na the hi loi vo pa ki pat mai si na aban ting le I chi sai chum long ane na ke yo program chun kham na thei chu abu itiga selia ola hong ki bol ji bo win chi ma sanga chu abuse ti ho aman le insunga ipa nu le pa kivet holda na jong tam ta om the na tua ka question pen he do ka 12 tip chi chu cha chu pangam zawam azaw na ai le zo teng na hil chin la chun hung zaw tan ten na ki pau min tua hi na hon jong na phat chum pi pen diu chu teng le a koi zo sedinga phat chum na pen chu he lai council pu hin he chi 12 tip kiti kalbi som le ni khamna tia ko na mi khat akisiem phat na ding la su cha na dinga hi chi kalbi som le ni chu aman hil chet na khat hin nei pi lew ki pa min tin he lai ya anung langa hi chi picture ai lo le la ya lim khu hil chen na hin nei pi diwa hin lunglu ta na vet divin pakai min kan ti mu dai to hi hilaya lim ki mu pen hi ken jong ka he thei pun no hon on he thei diu ka ta san pun che council pon he chi hil chen na khat in nei pi lo ki pa min ti a chom thei pen hung sei leng na chi addiction tree in na addiction tree aban til aki bang ta bang e nga cha picture dinga cha chi apha pen bang chu pon na explain ngum pen dinga picture chu pon picture tamin hi chi khel khel hi om kha en na e chu aki bang ta bang thima hin aban til chilaya recovery hung ti ting le addiction tree anoi langa hi ama e ho kham the ine ziu hi aban til anoi langa hi til tamta a reason an om ji problem an om ji about the frustration iti ho about the denial ema denial uma about the anger issue it ho tabang zo si ya mi hemin khamte ho hong kini khazi na about the thil dam ta step di lo hong kila khazi ai wa chu chio hi achom theila ma ga sei nga chu pathin thua ti ta chu hope iti ho about the honesty na about the ngai lut na iti ho chu bona hong ki le theina dinga chu hi chi chema halkhat vetsa na ga I khat me chi at picture hina chi recovery hi aban le nan hil chi na tua kat addiction tree pa na chi aban nei cha he step by step ma nan hil chen the han chi enjoy sei chuna insunga kipa ipiha abuse sexually abuse hi ho na aban ting le emotionally
aban tile chapa mi hem chu negativity tam ta feeling bol te ngai le lampi phalo akila zin na aban tile hi chwa ki pa chu aban tile addiction iti pa ho chu ola ipya ha cigarette che ho zu don ho ichi pa chu hung ki mang kha zin aban tile addiction chun I hin khu chu hung control ji ting le ichi pa chu hung ki hedo be be ai wa chu chima sanga chu ama soil pa chu na za chat na tam ta ki sela aban tile hin khu ti ho ta bang chu thil tam ta om hin na ichi a ki pa chu ipitit say dia kham the ho ne ho zu don ho chi ho chu min ahung len kha ji aban tin le hi chi zu don ho chu hung len kha tin khat ve ni ge abga tep kha ti ngule azu don pa zo chen hung control ji ta na e ja chu e ma ki su la na ti ta e chi pa chu ki mang he chi chi hi khat alimum dan na chi activity addiction chu teng la khat people addiction in zo ka sei banga chu na chi he khat na hin nan hil chen thei dem chi ama picture dinga chu right picture wang chu hilo na ga sei na ding nop den dinga chu ipa tua ama recovery a 3D ta chu na chi pen chu hi phone na chi pai ewa chu hal khat ga he thina dinga chu kong explain he na anoi lang chu ipa addicts hung hi ting wa le anoi lang ti chu soil of addiction na ti chu ipi hung iziam ti le tua rejection iti ho mila abuse iti ho spiritually mentally na ne wa ki pat I chu ho zo se chun addiction lampi chu miem chu alhen kha sa ji chu hi chi chu ga hil chin dinga chu hi ta chu picture a koi mi na chi right picture wang chu lo so he thim num pen dina chi me tham hin hong la kha hi ho de hin na chi zong hi aban tin mi khen khat chui le sex langa chi te aban tin drugs langa chi te alcohol langa chi te na aban tin to ha on addict iti ho hi alcohol chu anala khan langa addiction pa chun a control hin hu hi ta chu on imu pau hi na cha ki pat na lang chu imu ji lo hi chi addiction 3 a ko na hi head do thei khat chu addict kiti hi drugs mai ma hello lai hin velel chun lai people addiction kiti he mi to ki pol khom ki pol pia ko na jong chan hoi lo siting le medium mi sei sin ho long addict the ti ho bang he chi ki pol pi na tun bang nunga gol lang che love and sex ho bang he ki cho bang he dong ma akide ki ngai lai ki ngam sung be se siting le kinai be se nitin phatina ki vop le jing chuting le kamza mu akidai hitabang khat piha nunga go lang ki ka respect talo ki za nam ta lo ja ki pol khom na ku na hi chi sex addict ho do the ha hi drugs kham na the ne la cha mai mai he pui addict ki ti hi za tam ta mai ti chu hi chi a ku na hi imu do the jo hin tu ni lang sai pa hi chap khat nan hil chen the ki ti ham tu enjoy se chu le ha addiction tree pa chu hi na to hai recovery ung hi dinga chu ai le bible chu na su chung lang ho zo si satan na eva chu apply the to hope ta hal khat ga head by na dinga ki ga ki se aban ting le tu ai chai achunga ho chu chi noi ho hi na anger frustration iti ho aban ting le insecurity ti ho lamon na lo na e ji pa chu lamon na ai hung the tingai le e a chun ngai lut na ho the na aban ting le kinep na ti ho chu the na aban ting le belongingness iti ho na aban ting le acceptance chu acceptance a ki pa ing pa de ti chu aban ting le security ti ho chu all a hung ki nei the na I chi ho pa le aban ting le ki pa na hi ti pa chu na honesty the pathin to connection hung ki bol tinga na chi abai thei pe na he thei ting na hung ji hai le ki pa min tu chun hi chi khat lai lim chu council pa ko na hil chen na izata win ki pam hle jingin to hi pu na ta khat chi pamiti le gam sungu hi
kham na chein na satan ei chu kha win in sung tam ta su khan hobung tampi khuleweng chutiang le society inam sung ge ya he asu kha he tu lai ta ga le tu li nei lai ta ahin ga le tu lang kun the da lo wa kham na che ya ahin khu ki bol dena nam sung lagam sunga denga man cha the yong hi ta lo wa kham na the su atang hi mi tampi mai hi in ya chama ho hi chi kham na thia ku na asu cha na diu lampi che tu ni a hi chi council pa a ku na hi na nga yuan lang tun them khat hung ki do be honin kating hi chi kham na che ya ki bul ade sena edik ho hi counseling na hin bol na le chuting le counselor khat na hi na hi hilai ya ku na hi chi rehab center la wa ku na hi apot tiang wa ai le hin hi chi kham na theya ku na hi ki kang se den den di wa hi I pi lampi ko mu pi theimam tua chu pi ha mi hem chu pi ha ama study akibola ama weakness ho na a lo na mun ho ki he na awanti le boundaries akise mangai na yo ki ho about seida na chu boundaries ka ti win na awanti le trigger ti di ha kham te chu ipi ka bol tinga le iti ko ting de kham te hi ka du cha gm ti ho dung khu ei le ei ki hi langai na ei I hi na chu ki he chi na ngai ti na aban dil ke hi tabang mi ka he edik ka hi e ti pa chu ki he chin ngai na ai chi chu ki panjin ai wanga chu ipi ha til zo sia chu pathen jong chu ngai na pathen tu ho jong ngai ban ting le pha da lu jin choi na he tim ding ban ting le ke jong ka hil wanga chu I ke ya jong ka pat chom pi be be na all ola pathin tu ei le ei jong ki til kho mi jong ki til kho tabang ai to tam do aban ting le cha chu e kham te I du cha pa khu mo be lo hin na so ta o mai aban ting le cha chu I bia pathin chu pathin ta san di ti jong chu na in awan ting le ai thei sana chu ai ma safe zone na mu na si hu phape hai le hi chi kham na che drugs number 4 hen lang lo chang ai lo ost ai lo le al zalam ipp cho hi min cha ho hin su kha lo na dinga hi nu la pa te hen acha te I ti ven wen lang le hi chi kham na theo a ko na hi su cha thei du ham ti chu nu la pa te he dinga I pin sei pi no mam na chi wang su nang ma te khat hin khwa nang ma hin khwa ko na hi nangin ipia ko na hi chi kham na chei chunan bola nu la pa te an hiti hin pandalew acha te hen kham na theya kunin ki kang se thein te ti khat na nang ma hin khwa ko na sei the om jong le ke ma hin khwa wang chu le ken kham na thei kana bol kha chu ke yong addict family ha ki pat ka hin na ka pa jong hi alcoholic ka hin zitona na hin na ai aman jong chun ipa lungim na tam tan ni ja chu zuana don kha hin wa chu zuin chu mi dong control tinga in sung chun hom lo jo ki pat chu ke jong chun kholai ho dung kana len kha ban tin le zu ho yong chu kham ti ho dung kana len kha in na kaung izia chu ke ma ke sa ki par hung sei di le chun in sunga ipi ha nu le pa te ho absent ong ji in I chanam khana cha te ho hin I support ingai namun tam ta om ji na I cho chu support ing mu lo ti ngai le ipi ha lampi di lo khat anaki la khaji na amo ka blame na jong a hi de in na wang chu thil kha ve le hin khoin push able khaji na aban ji teng chu le lampi di lo na kila khaji chia chu hi cho ta bang nunga chu support hoi tai pe the ai le chun na he thim the le chun nu le pa chun na mi wang chu safe ma dinga ka ta sa ne hai le panel kel central adong council na hi in hi ta bang central ho hi ta bang addict
mi ho hin khu kisim phat na dinga hi itilam panga hi na pui hoyu ham asunga hi ititin ki man chaw ham ti khat achom lam thei pen an hil chen thei dam he je center sungai na ka routine na routine zinga a quite time ka panjivin na aban ting le quite time ka panun aban ting le devotion kan ne na 30 minutes sort bang aban ting le ichizo wa chu OT ho ki bol jiven ban ting le OT ti chu occupational therapy na kong so bel not ti ho aban de starting le input session ai zin aban ting le input session ti sai ting le bu ho kan ne jiwin na bu kan ne ji chai ting le cha chu rest timing ai kum khat ma khai chan khuna aban tin cha chu chadon na kan ne jiwin aban tin le ichip abana chu khalwi vi le skill development ti ho jong ka bol jiwin na more sim ho ai lo le cho chu bol mi chun ka bol a khen khat in gardening lang ho jong ka bol na to na chum na aban tin le pungthum ma khai ho chan tabang aban ting le ei cha ki pat chu game timing ho jong kan ne yun na na de chi zo ting chu le kisil na phat aban ting le ni la langa chu bune chai ting le ki khop na khat ve kan ni ki na i chai ting chu le phat kan ni hai le chun cinema vet ni ai le chun thap ta khat le khat ve ni ve ho ta bang chu TV ho jong ka ve ji win aban ting ei cha chu aban ting sin resita na imut phat ma sanga chu inventory ho jong ka bol chin tu lai wang chu ka bol ta puin na danga chun kan bol ji chu cha ki pat chu res hita chu imut light off na ko chan ki pau min panel care center ki man cha dan iti ki man cha hom tiong chu inanga yivin tunia athupi pen si phamti le khamna che ya ko na he mi khat iti su cha thei diam ki kang se thei diam ti che tunia I ke holim naw athupi pen hi in iza nin min e hil han lang chu ting le se pi jong le eima ki ham bol nam lova ai le chun su cha na ta chu de lo hin hi jong le su cha num jong len alam pi chu het lo le su cha na ha sai ya chu tunia hi mi khat chu kham na thei jin asu boisa khat chi ti hi chu kham na thia ko na chu su cha dam ti chu council pa ko na ingai ahin isei zo seu among khin atop na chu pathin a hi pathin ti lo su cha na ta lo he ti chu tunia hi sei nom hian lang ai le council khat na hi na he lai panel care center la ho hi akisim pha ai lova ai khat a course thlinga pot ho hi hitia hi mo jing mam in azot jing am ai lova le lai muna ko na hi mun danga hoi lam khana hi training ai lo le short course and lang ipi jong le achi ne diu lampi ipi ko mu pi theina ne yam ka chilaya ki pare amo anop ai le chun na phati a dei ai le chun aban tin de amo ki he china pan pi kangai ti ki he ai le chun na hichia panel care center a hi a nuwa jong chu wai wam ho dung na hicha jong chung ka sol jiwin aban tin globe na ga len dang ti ho na hicha chu worship school ti ho DTS ti ho amo de na lang a chu chi the ye cha ki pa ina further icha chu chilanga ho chi hele chin ipha DTS ho ga bolu aban tin worship school ho bolu aban tin all a chu pathin ahung ki he chin wa pathin cho hin ko ahung pan sa thi ting le chin amo as recovery is possible ti pasana hungum de ki pau min council pan isei pi tawin anoya hi do tiang le khat council pa phone number lo hi chi anoya hi kan pi chilai muna ki pa chin tuai mi khat mini wang chu ka sol ta na amo tuai lon of la ho dung azong o mun wai wa ma na hi wo fe na o mun man ting le adang chu ipi ha a chi nom so to me wa chu I so zo se success a di na amo azong ipi ha pan both side a ki pat ti ta chu family a ki pat jong amo ha ki pat jong na pan la na chu ong ki pat angai na ya chu ya say da
mi tam nai lo na ki sol do tam nai lo wa chu toy ki sol do wang sum ta lo na vla ti ho na aban te Nagaland ho jong chu ki sol ji mi zat ta bang hoi ta de mi tam nai lo mi ni ho ta bang na ai le ma bana hi live panel care center la ho bo che theyam mai lo wa le mundanga kona jong chu amdan kha janang sunan contact wa le na sol thei dan ham ai lo la ya he hum ngai ham chu ngai khel chu hi di lo na wa chu edik a hi le chun edik a hi le chun chilai dungai la thum la li ho ta bang ma sana chi chu pa na ai lo le chun hi chilai ai ama hạt lâu nó rồi xí cho rồi mà sao na tí chú khăm thì chú anh cái nung nel kít lâu na đi ngà là thùng hoa tập bằng ngõ mà chỉ chú phải này mà chú edit lâu ấy là chú này nạp mà quay lại là giống chú khó đi rồi đại để cái giống ina cái bắt giống chỉ thì na cái bao mình live panel care center là hi live hay course lại dán ham course 6 months ấy na hoàn tính lệ ai vàng chú la thum bai te ti win na le chu la thum ong ki tinga le mi em chun ama ki ba decision ong ki nei thi na dinga chu lung tim nei thi na dinga pha la lu zin na le chu craving iti o anxiety stress iti o chu i cho ki ba lung gel thei na hong nei dinga ing nei na thei na dinga chu pha lu ji ya chu la thum pa chu te ding ki ti ya chi zo ki pa chu ma decision ki la ta chu cái bao me kham na chei mai angol na diu hilowin lai central hi pathian thua ko na jong kisem phat na anei diu suteng la kisem phat zo teng la lai course ke chai teng jong le mundang suteng la gam danga hi ama ho short course nyau cha hello le training hi jong le pi jong le lai ko na he sol na thei che counselor pa hi to na ki het tu wa he le lampi me ti chu kan het sau han lang pathianin panel care center phat thei bu han lang suteng le mi tam ta dinga su chat na kham na thia ko na su chat na on thol na mun suteng le mi tam pi in pathin akimuna hita hen ti chu tu ni a hi chi panel care center long phat thei ibu naw hian lang chi video na ve an ngai zo si chunga ki pa thu kan sein pathianin phat thei bu taw hen hi chan chu kong ke holim non tan te ba me o sibai